Može. To će biti zvon. Ok? Ajde, kreni. Nastav. Šta? Nekako su ti prije više sveća. Zar se reći ovo mogu? Možda bi se malo znati cara na kojem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Polako, Luka, ti je Pola! Sada biš malo svako malo više zaokrenula. Mislim, samo malo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi na nebesima, Samo biti glasan. sveti se ime Tvoje, dođi. Pa Dražene. Stop. Dražene, ti on još nije izgovorio, dođi ti već utrčavaš. Znači na njegov dođi ti krećeš sa Dražene. Ajde, još jedan krenu. U ime Oca. U ime Oca i Sina i Duha. Pa dobro Dražene, jer se uvijek moraš moliti, zar ne vidiš da smo gladni? Šta će se molit kad imaš sve? Drugo djete, ajmo jest, gladan sam. Ajmo jest, brzo ajmo jest. Ajde, jesti, gladan sam. Ajde, ja drugog djeća. Treće djete. Ajde, nema veze, vodi dalje. Grabe si želi jedan drugog, dobar tek, ajde da čujem dobar tek. Dobar djeć. I sad drugo djete odmah kreće. Ovo juhe je prebručno. Renata, zar nemaš bijelog kruha? Znaš da oni ne vole bijel nego polubijel i to iz Lidla. Jel to u salati luk? Ja ne jedem luk. Zašto je u ovoj salati luk? Ko je treće djete? Pa jer je sretno, znaš samo. Meni je ovo preslano. Renata, nemoj se ti sad uvjeriti, ali vidi kako ovo meso žilavo. Gle kako je to Jesam ti prošli put rekla da uzmeš tog Fiolića ne na placu? Zašto nema rajčice? Šta sviđamo? Daj nurati nešto, daj sve. Dobro. Meni ovoga dosta. Ja bih htjela naručiti nešto za dosta. Pa da, mislim da bi to bilo najbolje. Hoćemo zvati Rubelja i stari zadnji. Hop. Koji je broj? Prostori, Onda tužno glasa. Tužno glasa, a ona kaj ide. Čim se oni dignu ide. Znaš da su takvi, nemoj se tu uzeti u srcu. Što je tu je? I je razmislili hoćete im kupiti jajčanu. Pa ti još razmišljaš o tom. Znaš da nismo bogataši, a i ne možeš uvijek dobiti sve što poželiš. A da vi malo manje trošite na sebe, onda bi se našli novaca. Ja ne kažem puno, to mi je jedna jedina želja za ovaj Božić. Zašto ti sebi malo možeš ići? Zašto ti možeš malo ići na manikure i kupovati si ekstenzije? A zašto ti tata sebi možeš kupovati cigarete? A meni ne želite kupiti tu jednu stvar i to nije skupo jer će mi trebati nekoliko godina. Da, možeš mislit, Marija. Zašto tebi treba taj mobitel da bi bila sretna? Jer se ne možeš ići igrati van, gudati se, raditi snješke ili nešto tako. Ne mogu tata, nisam više klinka, kako to ne kužiš? Onda hoćete mi kupiti telefon ili ne? Ne! Glasno i odlučno. Ne! Ajde, da čujem taj, ajde još jedan, okej. Ne ovo tako, pa nisam više klikao, pa kaj ti to ne kuži, a očite mi odlako biti, ne malo ovako našu miricu, onako maca, oni ti treba počeškati onda malo iz ovog, ajde. Ne mogu tata, nisam više klinka, kako to ne kužiš? I hoćete mi kupiti telefon ili ne? Ne! Još nastavno. Znam! Digni se ovdje, što? Digni se što? Ne radite po kući! To, pa... Briši. Eto vidiš od čega je dobro taj Tu je publika, znači tu je govori malo prema tamo. Eto vidiš od čega je dobro taj tvoj popustiti odnos. A kad sam je htio kažnjavati strogo, onda si uvijek branila i htjela sve na lijepi način. Evo ti sada tvoj lijepi način. Ma daj, Dražene, nemoj mi sad to nabijat na nas. A i sam znaš da grubost nema di nikamo. Amo se mi rade pomoliti da... Ajde. Pava, ti prođeš iza zbora i dođeš u svoj krevet. Okolo, dobro? Dođeš u svoj krevet, dobro.
I sad oni, čekaj, a vi polako hodajte, za to vrijeme ću ja nešto smisliti. Bože, molim te pomozi da naša kćer shvati da ne može dobiti onaj iPhone. Molim te, pomozi joj da osjeti zahvalnost i počne cijeniti ono što ima. Neka bude volja tvoja. Amen. Ideš pa, naš krevet će biti tu. Dobro? I to će Klara pjevati iz kreveta, dobro? Okej. Luka, vi kad ulazite iz sobe, za to vrijeme, Mariću, kad oni ulaze iz sobe, ti i Cetina, i vi ostali koji ne sudjelujete, uzimate stol, vučete stol na svoju stranu, vraćate stolice, sve, samo zbog, tu će biti prazno, ovdje neće biti nikoga. Hajde! Nema ovog nečeg koji ti znači da to poštiš nekako. Njih budiš ih i učeš po. Koji pera? Znači nije... Čekaj, hoćemo mu ovako da se šata da te možda Hajde! Poruka od šefa! Poruka od šefa! Ajde, poruka od šefa! Probudi se, došli poruka od šefa. Slušaj što piše. Mili moji anđeli pripadnici, mnogo ste dobrih djela izvršili i zaslužili ste dobiti prava anđelska krila. Konačno! Yes! Čekam vas još samo jedan zadatak. Poslušajte molitvu koju sam primio od roditelja jedne djevojke. Bože, molimo te, pomozi nam da objasnimo kćeri da ne može dobiti ovaj skupi iPhone. Molimo te, pomozi nam, pomozi joj da osjeti zahvalnost na Bogu cijeniti ono što ima. Dragi moji anđeli, vaš zadatak pomoć ovoj obitelji. Krila vaš čekaj. Želim vas uspjeh u misli. Da, dobro sam da vas ćemo ponedjeljak. U to vrijeme će cijelo vrijeme dobro? Ajde! Šta imam samo dobro za kune razgovaranje, da se ne spoji ova scena sa muradom. Ana. To vrijeme se već umjesti. Sad kad dođu razgovaraju, sad kad dođu, sad se izvučimo, dobro. Ajmo, izvučite ovo van dok oni sad razgovaraju, izvučite van od vrata. Vrata izvučite van. Ajde. Će vrata, brate. Dobro? Marija. Stavi bliže kod dvora, dobro. Stavi bliže kod dvora. Ajmo, kreni. Marija, dođi s nama. Želim da ti nešto pokazati. Ajmo, užno, ti užno. Ajmo. Ajmo, vrati se nazad, Marija, okej, vi se vratite se nazad, okej. Ajde, budu lagani. Marija. Kad ona izgovori Marija, vi dolazite svi ispred ovoga, dobro? Kreni. Marija, dođi k nam. Želim da ti nešto pokazati. Ajde. Pogledaj ovo ljudi. Što misliš? Da si gladni?
Ajde. Malo brže se to. Znaš šta? To ću. Vozi dalje. Dobro, okej. To razmakni se, makneš. To se treba samo na stvar. Ajde vrati sve nazad na svoje mjesto. I vi morate tu zbog isto sudjelovati u tome. Kad oni kažu, slušaj me sada, kad oni kažu, samo da nađem gdje je ovo čudo, ok, pazi, za vrijeme gdje je gužva, halo, za vrijeme kad je gužva, vi čekate, znači želimo ti nešto pokazati, sad vi čekate malo, vi gledate što se zbiva, za to vrijeme vi se naguravate, halo, ja ću vam pustiti od TBF-a šareni artikl, dobro? Za to vrijeme vi se naguravate. Kad ja stisnem pauzu, kad prestane muzika, vi rastvarate vrata, vi prolazite unutra, slušaj me! Vi ulazite unutra, a vas dvije odgurate ta dva na kotačima, samo odgurate tamo sa strane, vraćate se nazad na svoje mjesto, a svi ostali razmičete se u tom. Kad čim one počnu ugurati, vi se okrenete svaki na svoju stranu i napravite razlik. Dobro? Ajde, 3, 4 sad, kreni još jedan od Marija. Vi na Marija krećete ispod vrata, 3, 4 sad, ajde. Marija, dođi k nama. Želimo ti nešto kazati. I sad je muzika, okej, šarim artikl, gurajte se još malo. Stop, kreni. Cure, kreni, razmakni, halo, gledaj! Kreni! Nema veze. Dobro. Da. Dobro, to ćemo izvijeti. Dobro. Slušaj, vi kad prolazite iza, vi idete odmah na svoje mjesto iza u Afriku. Dobro, stani i sjedi na pod, kao da je. Ajde. Ajde. Vi ćete stajati tu još uvijek, gledaj, tu. Još uvijek se tu, vi ostavite gledati, dobro? Evo, sad ću sam da još ovo prođem. Ajde! Kreni! Šta pjevati? Ajde, kreni ovdje. Svegi nam je
To je trebalo napraviti već sada, ajmo dalje, brzo, hajde. A mama, tamo mi je rekao da daleko na sjeveru nekada pada sitni led, a ne kiša. I onda se djeca s tim igraju i grade igračke. Je li to isto? Lijepo, to je snijeg. Nije. Da, snijeg. Ja sam samo čula o snijegu neki vjerci posjetiti. Ajmo mi preskočiti cijeli taj dio, idemo odmah na... Hajde, ovo je stvarno gozba od tog dijela, može? Sljedeći od traga stranica, hajde, ovo je stvarno gozba. Ovo je stvarno gozba. Ajde mi dođi. Mogli bismo sad zapjevati pjesmu zahvalnosti velikome Bogu. I svi kažu... Da. Ok. Dobro, ajmo se ovdje govoriti. Paola, idemo probati samo dio da vi možete otići onda. Odi puhajra, ovo ćemo probati poslije isprobavati. Odi puhajra. Izgovori ono prije što trebaš. To moraš, Paola, to moraš izgovarati polako, nekad nekog budiš, ne želiš mu prouzročiti da ima i srce i moždani udar u tom trenutku. Hajde. Hajde. Marija. Ok, i tu sad stane, tu pada snijeg. Grupo, vidi, ovo je snijeg. A sada ćemo napraviti snjegovića. Da. Hajde. Hajde. Tu. Oko, radite Snješka, dobro. Ok, slušaj me sad dalje. Vi ostali zbog, slušaj me, kad se oni vrate tu kod panoa, čim se složi pano, vi se sad vratite u svoj red kao što ste stajali na početku. Brzo! Stavite redove kako ste stajali. Ok. Snješka ćemo isprobati poslije. Izgovori dalje, svoj do kraja. I kako ti se sviđa? Pa čudna je ta vaša glazba, ali mi se svako sviđa. Sjedimo sada dobro. A šta je to? Ne znam, hajdemo provjeriti. Okej. Dobro. Ja ovako udarite. Dobro, vratite ovako. Dobro, okej, ajmo. Mihaela, uskoro ću vrati kući. Dobro, hvala vam. Vi njega vratite iza zbora naša. Uspala sam jako neobičan san. Kao da se to stvarno dogodilo. Prvo sam vidjela gomilu ljudi kako se guraju iz kuću za novim model mobitela. Negdje u našem gradu. A onda sam vidjela jednu siromašnu obitelj u Africi. Njih je bilo mnogo. Imali su jako malo hrane i pića, a ipak su bili zadovoljni. Oprostite mi što sam već bila bezobrazna i nezahvalna. Ne treba mi novi mobitel. Puno sam razmišljala o svemu tome. Jel možemo mi na neki način pomoći toj djeci u Africi? Pa možda možemo. Pogledat ću na računom, naći ćemo nešto na Google. Dobro, i sad, računalo će biti tamo iza njegovih leđa. Računalo će biti iza njegovih leđa, a pano će biti tu gdje je, ili možda tu sa strane. Dobro, vidite kako možemo s kablovima to riješiti. Luka, s ovim je tu struja, da se ne kopa po tome.
tu ćemo staviti pano na koso i tu će biti laptop. Tu ćeš doći tu do laptopa i otkucat ćeš to i to je sad zadnja pjesma, može? Da čujem zadnju pjesmu. Vi svi polako dolazite od pozadi, svi se primate, zagrlite se nakon što smo se dogodili. Cure, vidimo se u ponedjeljak u 12:20. Svi se primite sa zborom u jedan veliki neprekrinuti lanac. Može? Ajde! There's no need to be afraid. Text! At Christmas time, we'll let it light and we barely shade. In our world of plenty, we can spread our next through your arms around the world. Christmas time. Da se ne derem, samo me ajde me sad jako dobro slušajte, ovo je jako važno.